Anak belajar bergambar bang, nah, kayak orang juga. Supaya pinatampan juga sedikit. Nah, kayak apa? Belajar kawan hashtag semalam yuk. Supaya nasi viral dah. Supaya kelihatan juga kebungasan-bungasan nih. Jendon, kemari setumat aja Jendon. Oi, Bapak. Aja kemari setumat dulu, lajairun anak mula status, nang mula hashtag tuh nang kayak apa? Status apa? Aja kemari lu setumat nah. Mula status apa jarnya? Minta lajari ya kan? Ulun nih Jendon anak mula status, tapi jar kawan ulun tuh hashtag. Nanaran hashtag tuh nang kayak apa? Ulun nih kan bisa ingat lagi nih jar kawan ulun kemarian tuh. Tulis saya hashtag nyamannya. Siapa cel nang naran hashtag tuh cel? Nah, tulis saya hashtag limbah tuh sudah tulis hashtag. Aja. Hashtag. Itu lo cel. Salah. Tulis hashtag. Tulis hashtag. Tulis hashtag. Itu lo cel. Astagfirullahaladzim. Nang kayak apa gak? Mbak Bang Cil nang kayak apa nang hashtag tuh Cil? Salah nenek. Oi, raminya nyawa apa kekarasan? Apa yang dibahas? Iya Cilai, ngalih benar orangnya. Tadi disuruhnya melajari hashtag Cilai. Kesini pian, bisa kah? Astagfirullah, bangun Cil. Suruh tadi Cil. Ada papa biasa aja. Nyawa bapak gerang, abut-abut. Kenapa yang diabutakan? Iya, Pang Cilai. Ini disuruhnya melajari hashtag. Ulun lajari ya, soalnya kan bisa-bisa juga. Hah, yang mulai hashtag kan bisa kah? Jadi bisa Cilai, ini pada kawan aja semalam. Ya Allah, hai. Ambil pulpen, lon buku, tulis hashtag nyamannya.